akong creepy. Mag-November 1 na yun. O Mixilin. Baring sangkan at mahalag mo pang mga Sandilare Kapampangan? Yan kasi binerify kaya tambing yan. Anyang paglolonditan tao. Kaya pampahanan kit. May kapampangan yan. O ito, malago na yan. Kaya, verify mo papakapampangan niya. Ako simple mo. Anak na ako. Okay. Pero tintamong historical reasons. Tintamong historical reasons at mga lagwang pang mga Sandilare Kapampangan. Mix na ito. Pachet, mantong akong beauty queen. X-factor yung lalon mo. Pero karing kapampangan at tintamong K-factor. Ano ito? Kasi tintamong karapatan. Kaparatutan niya. Karapatan. Karapatan. Akit nyo ito. Kenning. Aro katimyasda. Sinulat ng Sir Alex Castro. Shoutout kaya kasi. Shoutout, sir. Pong Center for Kapampangan Studies. May kupi sa akin 1907. Akit mo no. Retang beauty queens. Nakapampangan. Mo kabod beauty queens. Sa din pangaliwa-liwang malang achievements na rin. Wow. Mga lagong So, So, talagang matimyas lang. Wow. Kami mo bubulan. At saka ila bubula rin tao pati sa sabihan ng mga laguan po mga Sandilare Kapampangan. Kasi we have historical proof. This is data. Wow. Nano pa? During Spanish period, yung panahon na rin kasi, close lang kasi ng Kapampangan, karing Spanish. Kaya alam mo, ultimo ring apelido tamo, Kimonano. Capabilia, Awan eh. Montalvo, Awan eh. White Mountain in Buen Spanish. Suceso, Buen suceso. Ako itang maluwat ng mawala. Remolyo. Remolyo. Spanish surnames na rin Wow. Pero So- ito kang blue, ako balo ko. Kaya lang kaya katamo yung Spanish tamo pin last names and this is just proof that we have close ties with the Spanish. Siyempre mga Sandila features din ng Spanish. Eh, ganagana masanting. Wow, Kaya wow. pinungpapansin na rin rich families Kenny. Retang Minuna, Lasatids. Retang Henson. Mm. Retang Paminton. Retang Minuna Mixtay. Nepomucenos Kenny. Wow. Mga santing at mga lagula. Oh, shout out nung pilido mo May mga titi dumoreta na. Okay. Comment ka. Comment mo yung best picture mo. Baryo, may itong pang proof. Maingat lang talaga rin Kapampangan ka rin looks daw. Kutang yung bakit. Antimone ah. Ano mo? Muntala mall. Kailangan lang mo kapibla. Simbala mo. Sa lampatis. Sali lang Salampatis. Wow. Kaya man milwal balea gisi-gisi Wow, ka wow. Kenny na. Adyan mga pambalaya ka buri mo. Ating ka pa rin Uy, bayan dilo. Wow. Ampong, retang kamag-anak yung taga-abroad. Pagche, minuli la Kenny, mumuna ng puntalan. Salon. Salon. Speaking of salon at chuta mo kayang arts and cuts. Ngayon arts, kitsu naman at kami bala mo kayang gallery. Ne? Tawtawt kang Eduardo Pereras. Wow. Yung may mentor Kaya may rin. mentora ka rin. Pero at kami rin, kayang salon. Surprise! Ikaw ang damo kayang buwak na. First passer, Hair spa. Pati hair spa na mo sabihan. ma-refresh yung po. So, nung bisa akong pa-refresh buwak, panto na niya yung Sir Mike, yung stylist na kening arts and cuts. Pati pala yung buwak papaspanan niya. Wow! Masanting mo rin itang muntahayo kayang salon, not only to have your haircut, but also to, nanong gagawin kayang... Nagagawa mo yung salon sila. Palinis nails. Oh, wow. Tila naman nila Foot service spa. kening. Foot scrub. Shut up. Meto ka rin specialties da kening arts and cuts hair gallery salon is in pamag-apply hair color. So, ang karakala choices, what's to choose from? Lavender. Balang flavor lang pamangan na. Pwede kitang bala mo grayish. This one. O yan. So, nung bisa akong pakulay kay ni, they use premium products by L'Oreal. L'Oreal. Wala ako siya mga pamili kang sarili mong style. Oh, look. Kung bari may makanining color akit me. Ay, ni buri ko minty Itang bala mo misty pala black sa minty. We have for guys too, oh. Dawn Blue. By the way, Tagalugan, kaya ka papagupit, paurod ka. Gupit is a Tagalog word. Urod is the right Kapampangan term. So, patse, tutuging manyad kang pera mo kamamo. Manyad na akong pampaurod. Diba di na may I love you ba mas manyawan? Pininitang gallery portion ni Arts and Cuts. Obviously, pang Instagram yun eh. So, siguro kaya rin mong peurod, pwede na mag-post kayo. Kailangan pa ulit ko pa. Ano kailangan peurod kayo? Running artworks sa rin for sale lang. Munta ka Kenny, not only to get yourself done, but also to have your cultural and spiritual feel with the art. Ang mga pansinan ko, kapampangan na title, galo pa nanini. Ring Pereras Brothers ilang artist, so shout out Kapampangan na rin. Kapampangan Award-winning Kapampangan artist. And yung balak da pa, every once in a while, refresh daw na rin paintings Kenny to feature local artists. Ang panlalan niyo ni background makers. Isipan mo mga tsuwa kay salon. Ali, Hindi mo na. So, yung gawa na ako ngayon ni Kenny is haircut, which costs 180 for men and women, and hair spa, since medium yan mo yung length ng hair ko, it's 750. Kung short, 500, and yung long, 1,000. Since
Paurod na ka rin kayo. Mangyan na ka maragulatit bata sesa na ka mabay. Diyan na kang danong kape. Kung balo ko, may ligayo ka rin discount. So, ilike kitang page the Arts and Cuts. Tinakayin matic 10% discount. 10% Dakal la Peñang Butarne Kapampangas, manibat anyang 1908 hanggang 1939 ketang Manila Carnivals. Abi ni peka bala mo Miss Philippines anyang panahon na ito. Ni Lourdes Singyan. Singyan, From San Fernando yan. tagay San Fernando. Wow, shout out. Ano yung singyan niya? Wow, makaya spelling mo. Kasi, ayta, Philippinized into Singyan. Into Singyan. Lenyo, Aren din beauty queens da kanita. Wala makabaro sa iya, bayta? Filipiniana, ne? Filipiniana. The next year, kaya rin ang sinambot, yapi na yung ausan ng Miss Philippines kanta. Oh, okay. Shoutout kitang kaliguran. Bye, miya na. Ganyan. Aren ni Remin yung kay mutyaning sinukwan. Uy, Miss Fran Pasco. Uy, shout out. Uy, Chaya. Oh. Emma Tiglaw, Emma Tiglaw, shout out. Casey Reyes, shout out. So, you come here often? Every kapila ng paurod pa siya babay. Ako balo eh. Ako kasi choco work. Ako buring makapusod palagi. So, I keep it short. Natigong ko tang guys. Kapila ka pa urod boobs. Parang behind the scenes guys, tamo na long hairs lang eh. Ano rin na picture daw ah. Ano yung picture dyan yung balati na ba? So, stress tini ka. Nung nga pansin nyo, panayangala ka rin episodes me. She's going through some tough times. Breakout ko. So, if you wanna support her, go to patreon.com/WeTheLocal. We have a Patreon. Coffee na. Wow. May coffee. Numbriya supportan, salwan nyo rin ang t-shirts me. Susulod na itong t-shirt me. So, numbriya supportan ni Nika.